Nakon što su pokorili Slavoniju, pokorili su i Kvarner. Dinamo se za sad čini nepobjediv i nezaustavljiv. Jednostavno melju sve pred sobom. 2 derbija su već dobili pod Kovačevićem, tako da eto, odličan start u novu sezonu HNL-a za Dinamo. Pa slažem se, dobro su krenuli, možda i bolje od očekivano s obzirom na promjene. Ali ajde da idemo na utakmicu. Prvo povreme je bilo, naravno Dinamo je bio dominantan, što se tiče posjeda i što se tiče prilika. Jedno što se sjećam od Rijeke, onaj udarac Dantaša s distance. Da, Tako to je da, prohujalo odmah pored vrata. Da, točno to. 16 metara ako se ne varam. da, a Dinamo ono više pretio, imao neke prilike i ono, nalazio se u situacijama. A prvi gol je pao isto kao i dosta prijašnjih golova preko lisice, mislim preko desne strane, gdje on prošao pa onda to došao do Ljubičića i onda dao lijepu loptu za Belju koji on lagano to pospremio. Da, što se tiče drugog gola, tu jednostavno čisti penal na Ljubičiću, ako se ne varam. Endokit je startao s leđa, doletio i Stojković bio. Stojković, ne Ljubičić, da. I po meni, da, sudac je bio blizu, Kolarić, čisti penal i dobra realizacija Belje po sredini vrata. Da, isto po meni čisti penal. Ono. Da, nema tu previše rasprave, sudac je bio Zaletio blizu. se s cijelim tijelom na njegovu nogu. Da, jednostavno ne može se to ne suditi. A što se tiče drugog poluvremena, tu je Rijeka preuzela nekako inicijativu, preuzela posjed, ali jednostavno s tim posjedom, osim onih nekoliko zaredanih 2 grede zapravo, ne sjećam se da baš da su napravili neku preveliku šansu osim toga u drugom dijelu. Pa bilo je par puta kad su uspjeli dodati neki pas iza zadnje linije, ali onda Nevistić na vrijeme izašao. Ali da, to je bila najbolja prilika na utakmici Rijeke. Da, definitivno. Da, još je jednu priliku imao, ja mislim Dantaš zapravo, da, kad je izašao Nevisić, tako je. Tako da eto, ta prilika s 2 grede i ona prilika Dantaša 1-1 s Nevistićem. Što se tiče Nevistića, ugodno sam bio iznenađen, zapravo sve je skidao. Sve što je trebalo je skinuo. Rijeka u biti imao dosta udarca iz distance, kao i inače u biti. Da. Nevistić na visokom nivou danas. Eto, Dinamo pobjedio Rijeku, pobjedio Osijek, pobjedio Vukovar. Kao što sam već prije napomenuo, melju sve pred sobom, čine se nepobjedivi, ali vidjet ćemo do kad mogu tako tim održati taj ritam. Što ti misliš? Vidjet ćemo kad počne Europa kako će se to razvijati dalje. Da, igranje Da na će dva. to Da. pokolebat malo ili će biti i dalje isto. Da, igranje na 2 fronta bi moglo malo poremetiti taj ritam, ali ne mora značiti. Ne mora značiti jer stvarno ima veliku širinu Dinamo, to smo već istaknuli u nekoliko videa, tu Dinamovu širinu. I evo sad kad sam vidio zamjene, kad je ušao Mudražija i kad je ušao Kulenović u 80. i 70. minuti, zaista strašno koliko Dinamo zastrašujuće dobre zamjene ima. Da, uđeti iz klupe 2 igrača koji su prošle sezone imali 10 golova u HNL-u. Da, Više od 10. više od 10. Da, Dinamo zaista izgleda zastrašujuće moćno, ali ne treba se isključiti još uvijek Rijeku ni Hajduk. Ovo je ipak samo start sezone, tek 3 kola, još nepuna odigrana, tako da bit će tu još svačega, ali Dinamo definitivno, kao što sam napomenuo već više puta, dosta solidno izgleda, više nego solidno. Pa da, dobro izgledaju, moraju malo još poraditi na nekim stvarima.
najviše vezni red. Nekad to zna štekat. Dok ih protivnik pritisne, nekad nemaju neku kreativnost. Ali to će doći s vremenom. To je najteži dio, uglavnom. Da, vidjet ćemo I kako možda će ta biti. lijeva strana da se malo proradi kao i desna. Da, ta lijeva strana, Iako je sad Stojković dobro odigrao. da, a i Goda nije loše odigrao defanzivno. Tako da ta lijeva strana je ipak odradila nekako svoj posao danas za Dinamo. Bolje, više se sudjelovala lijeva strana u ove utakmice nego u zadnje dvije. Da. Vidi se neki pomak. Mislim da dosta više ta dva igrača koje je Kovačević odlučio postaviti u prvu postavu. Ne znam, što ti misliš o tom postavljanju Dinama u drugom dijelu, zapravo o tom branjenju praktički čitavo poluvrijeme? Dosta riskantan pristup po meni. Ne znam zašto su se uopće odlučili na to. No, s obzirom da imaš i zamjene, možda je to ni nesvjesno. Jednostavno su, Prerano su se povukli. da, definitivno greška velika Dinama što su se tako rano povukli, jer da je Rijeka zabila gol moglo je svašta se dogoditi, ali eto, srećom za Dinamo nije. Tako da ima mana još u toj igri Dinama, nije da su nepobjedivi, ali za sad se samo čini tako. Sad interesira kako će izgledati protiv Hajduka za 2 tjedna utakmica. Mislim, ipak je to derbi. Da, vječni derbi. Pa, za sad stvarno teško je nešto prognozirati, ali Dinamo definitivno izgleda bolje. To se mora priznati. A ništa, vidjet ćemo za 2 tjedna. Biće uzbudljivo. Nadamo se samo dobroj utakmici, a ne nekoj jednostranoj utakmici, nezanimljivoj. Nekoj šahovskoj partiji možda, što bi se moglo dogoditi, ali nekako ja navijam za taj aktivni, više agresivni pristup nogometu, tako da. Za sad su utakmice Dinama zanimljive, nije kao prošle sezone kad ne zna napraviti nijednu priliku u cijelom poluvremenu. A bilo je takvih utakmica prošle sezone. A što se tiče Hajdukovih utakmica, potpuna suprotnost. Znači, baš u mrtve igru s tim dodavanjima unazad i s posjedom, pokušavajući držati taj posjed, ali protiv Dinama će to teško uspijevati, tako da, vidjet ćemo što će se dogoditi za 2 tjedna, ali da, mislim da je sad to sve za ovaj video i hvala još jednom što ste gledali, lijep pozdrav i do idućeg puta.